aga jingelekai ICC T20 World Cup ke India Persia ya ke Pakistan. Aga ni jingelekai palat kendai peu hajar ngud ki pai ba ki bawan ban sakhi ya ga ni jingelekai. Bat kadai ke jingelekai ke ba Shongshit Bha. Haba sedang ke ni jingelekai Rohit Sharma u kapten jong gari India ula job ya ka toss bat ula jet ban bol nengkong. Nagaliang ginongtit jong ke Pakistan u Babar Azam ula au klemla ban Kamairon u Muhammad Rizwa ula kamai Sauron na kikat arbo u Shah Mazud ula yo ya ka half century ula yo san peu arons na kisau peu arbols u Iftihar Ahmad ula la ban kamai san peu werons na kilai peu sau bol u Shadab Khan ula kamai san rons na kin riu bol Ali ula kamai aron na kisau bol u Muhammad Nawaz ula kamai kendai rons na kin riu bol u Asif Ali ula kamai aron na kilai bol u Afridi ula kamai kan riu ron na ki prabol u Rof ula kamai riu ron na ki sau bol bat ke Pakistan ka kamai Shispa san peu kendai ron bat ha pra wicket na ki ar peu over nagaliang ki nong bowling jong gari India u Ashdeep Singh ula ilek kai bha ula yo lai wicket na ki sau over rengkat bat u Hardik Pandya ula yo lai wicket na ki sau over ka target na ka benda ka India kalong Shispa and riu peu runs nagi Shispa ar peu balls. Akapalitit jong kari India UKL Rahul ulala ban kamai Sauron nagi pra balls. Rohit Sharma u kapten jong kari India ulala ban kamai Sauron nagi nyau ball. Ban Virat Kohli udai u player jong kari India ulai ilek kai bha ulala ban kamai hadu pra peu ar ron nagi san peu ar balls. Surya Kumar Yadav ulala kamai khat san ron nagi peu ball. U Azhar Patel ulala kamai aron nagi lai ball. U Hardik Pandya ulala ban kamai sau peu runs na ki lai peu nyau. U Danish Karthik ula kamai Shiron na ki ar ball bat u Ashwin. Abakut kani ke jingelekai ke India kalala ban penlim ya ke Pakistan da sau wicket. Kada kayo Shispa and riu peu runs bat hap riu wicket na ki ar peu over. Ke jingjob jong kari India ya ke Pakistan kadai lengba ke jingelekai bha jong u Virat Kohli. Haga baka India ka don kam kumba ar peu pra runs na ki ar over. Haga over ka bakat kendai Virat Kohli ula yo ya ar teliki 6. Haga over ka bakat du ka India ka don kam kat riu runs. Haga over ka bakat du la kawang da u Muhammad Nawaz bat latit da u Hardik Pandya. Haga bol ka baningkong jong kani ka over u Muhammad Nawaz ulala ban penhap ya ka wickets jong u Hardik Pandya. Bat la yo ban kem lengba u kapten jong ke Pakistan u Babar Azam. Haga jaka jong u Hardik Pandya wan ban mi u jeli da u Danish Karthik. Haga bol ka basau jong u Muhammad Nawaz ke India ka don kam khat lai runs nagi lai ball. Badai haga bol ka basau jong u Muhammad Nawaz ba Virat Kohli ule yo ban tit ya ka sik bat kumjuru kadai ka India ka don kam kumba ar runs nagi ar ball. Bat akabol kabasan u Muhammad Nawaz ulala ban penhap ya ka wicket jong u Danish Karthik lengba ka stump. Kabol ka bakhadu nak benta ka India balatit da Ashwin. Baru Ashwin ulayo ya ka Shiron lengba ka ni ka Shiron jong Ashwin ka India la ban penlem ya ka Pakistan da sau wickets.